السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم نجاف ياجرت إردي بيدان أما مو فيديو براته أمرا ممكن يبين وكم تكجدي فمو أما مو إردي بيدان لو ديبني دفني جرا أما هدوماني أما اللي نمنو رافع جرا نمنو هندين دفني جال تلفو راف أما جت جرا سيمنا أكريف انتنا سني متي ريف انتنا كوبي جال كباتر توري أما ديبني تيني توري جزء نسجان بالبلان والكوبا كمنا جرا عرسبون تتفيدو جرا akkasitti dhufnee amma simachuudhaaf jechuudha gammachuu akkamii akkasitti dhagee isin itti dhagaame isaan kana haafizaa fi ayyaan reefu tana nu biran turre jechuudha nu sadeen qofaatu ture amma mootu isaanirraa yaada fuunetti kallatti mangara simannaa caaltutti isin dabarsina. Egaa akkuma argaa jirtanii reefuun tana isaan yaadan kennan jechuudha amma mootu caaltuu simachuuf asitti argamni malee waan hedduu akka wantiiti miti tokkituu alaa galchuuf jechin takkaa namni akka bifa kanaan nama simatin jiru kun yeroo jalqabaatii fi maaltu akka keessummoota keenya dhagaamee fi maaliif caaltuu simachuuf akkasitti argamanii fi namni duruu sokka duruu gala nuti ammootu iyyuu bifa kanaan akkanatti qopheessinee jirra laannoo daawwattoonni illee waan nu eeggatu jirtaniif waan ajjitti sa'aaru jirtaniif waan caaltuun illee hedduu galaas nyaattee mararfamaa jirtanii fi asitti eegutti jirra jechuudha. Kanaaf maaliif qophii kana akkanatti qopheessu kanaaf maaliif isin gammachiisee yaani caaltuun manhajji wal deebi'uu isin gammachiisee moo isin gaddisiisee laannoo caaltuu ajjina kuma gartan jallataadha rabbi akka jedhu jecha sun astaghfirullah yoo viidiyoo kana gartan arin jecha saniifiyyuu namoonni hedduun nutillee warri daawwattoota qofa osoo hin taane warra jirus hedduu itti aaraa turre jechuudha hajjitti maaliif inni namarraa addataa jennee jechuudha. Garuu amma mootuu caaltuu gammachiisuuf simachuuf asitti argamne kanuma dabalatee jechuudha maal gammachuu akkamtu isaanitti akka dhagamee fi sokkituu bifa kanaan taqabbaluudhaaf yeroo jalqabaatiif maaltu akkasitti dhagame kan isiniif ibsinu ta'a amma haafizarraa eegala yaadasii isin biraan geetti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجم صوتافي وخرطوف صوتهينيا سلام تانتينيا إسنا جيسو الحمد لله جعلتهم من سيول سينو دافنو تهدو تكهدو كمانا يعني نمني هندينو أكو مجالتو جالتانيتي أنا اسمتان خي جالتو نين جالتا جالتو ربي وجه جالتو جنيدو أي قرافي تري سنفو خنو الحمد لله رمنا سيول سينو فديمتي سنو مافو من سيخيستي مجانا جيا مجا عبادة قبو مجا ديني في دنيا كابو من سيخي ستي ربي عادي سونا جاني ربي الدعباسو خانو مانجا كم تشو هدو قدام كاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا في خبجمتوتا خينيا أكم نجي قبضاني سنين جتشا الرجع أخنوكم يسنا قرتان جالتو يرو فجو يرو ديو داف جتشو دا تكاوري نجره adda turree jirra isinilleen qara biraa sokkitee alarra jirtii mana siin jirtu caaltu akkuma isin jaalattan nutilleen hedduu jaalanna caaltuun nama hedduu amala qabeetiidha nama dhiyaatu hedduu jaalanna isinirra jaalannallee jechuun baannu hedduu jaalanna alhamdulillah arra mana siitti deebuuf deemtii simannaan isiif goonee isii eegu jirru kana fakkaataan wajjin tura. Egaa kana fakkaata jechuudha akkuma isin hunduu dhageeffatan arradee duraan namni nama yeroo nama dee yookaan yeroo aroosni wayii jiraate yookaan yeroo qophiin adda addaa jiraate arrammootu jiru hundinuu wanni asitti argamneef sokkituu galchuudhaaf jechuudha kanumaan dabalatee gaafa hajjii fi caaltuu wal fuudhan dura nuti bifa kanaan yuutuub irratti viidiyoo waraabamee nu agarre jechuudha nuti ammootu iyyuu caaltuuf akka aroosatti gochuuf yaanne aroozallee ta'uu baattu haga dandeettii keenyatiin yaani namni asitti argitan hundinuu nama shamarraniiti manni jirrullee manuma isiiti. Saniifi asitti wanni argamneefi isi simachuudhaaf jechuudha caaltuu rabbiin nagaa mana keetitti si agalchuu jechuuf asitti argamne asumaanuu rabbi nagaan si ayiikuu marqa guyyaa baatii saklaffaa sadii si nyaanne yoo dandeenye ni nyaanna yoo dadhabne isiinuu ala jirti kun sababa achiiti silaalaa akka baatii saklaffaa sadillee gooneefi turre haflaa silaa jechuudha beebi shaaworii miti beebi shaaworii isinitti hin fakkaatin beebi shaawor shari'aan doggaa beebi shaawor osoo hin taane ka baatii saklaffaa akkanuma dubartii waliin baatee wanti godhan marqa tokko ni beektanii waan akka isan silaa ni goona. Garuu sababa hajjiititti godhuu hin dandeenye amma mootuyyuu isii sokkitee alaarraa galuu jirtu saniif isii simachuudhaaf manumatti isii deebisu waan guddaa waa hundaa caalaa manatti isii deebisnee qalbii takka namu akka daawwattoonni illee rafanii bulan jechuudha namni hedduun osoo guyyaa tokko cibimmuun alatti itti dhuftee ala ciniinsifattee akkam taati akkamitti deettii akkamitti nama tokko chaabbira jiraan eenyu ol fuudhee achi sii geessuu danda'a. Namoonni hedduun jettanii yaadda'u turtanii garuu ammoo alhamdulillah yaadni sun hunduu hafee amma caaltuun deebitee mana isiitti nagayaan akka nama kamiitu jechuudha manatti deettee manatti ulmaa teessisuudhaaf qophoofnee jirra jechuudha hundi akkanatti eenyee ulmaa teessisuu deemna inshaallah yoo rabbi jee rabbi warra sannu haa godhu rabbi nagaan addaan isii haa baasu rabbi nagaan isii haa hiiku inshaallah caaltuun ammoo yeroo dhuftu gammachuu akkamii akka itti dhagamu asumaan kan walumaan daawwannu ta'a.
hanga xumura qophii keenyaan faana tura. Suma haasuu jirru namni keenya keessummoota biraati alarraa nutti dabalamee jechuudha. Isaanirraa illee yaada fuune isaanirraa illee yaada fuunaa waan laannoo nama hundarraa yaada fuune jechaan yaada nurraa fuune kan jenne yaada isinirraa fuune qophii keenya kan itti aanutti dabarraa hanga xumura sagantaa teenyatti nu faana tura. እንግዲህ እንደምታዩት እነ ሳሚያ እና መብሩክ አሁን ነው የመጡት። ጫልቱ ከሀጂ ጋር ተጣልታ ዘማን ቆይታለች። ጉቺ ከቆየች አሁን ደግሞ ልትወልድ ደርሳለች። ለምነን ሀጂን አሁን በግድ አስታርቀናቸው ወደ ቤቷ እየመጣች ነው ልትወልድ ደርሳ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን እሷን ለመቀበል ነው እንደዚህ የቆምኑ። እነ ሳሚያ ምን እንደተሰማቸው እንጠይቃለን። ለምን ተመልካቾቹም ታውቃላችሁ ብዙ ጊዜ ሀጂንም እየጠየቅን ነበር እሷንም ታረቁ እያልን ነበር። ስለዚህ አሁን ደግሞ እሷን ታርቆ እየገባህ ነው ወደ ቤቷ እኔ ማርኛ አልችልም ይቅርታ አድርጉልኝና ወደ ሐሳቡ የሳሚያን ሐሳብ እንቀበልና ሳሚያና መብሩካ ምን እንደተሰማቸው ነግራቸዋል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ማለት ነው ለየት ያለ ፕሮግራም ይዘንላችሁ መጥተናል። ለረጅም ጊዜ እንግዲህ ስንሞክር ልናስታርቅ በብዙ ነገሮችን ያው እንግዲህ ሁሉ ነገር አላህ በፈቀደ ጊዜ ስለሚሆን ዛሬ እንግዲህ ባለቀ ሰዓት ሀጂ አብራሲያብስ ተስማምቷል። ስለዚህ ማለት ነው ሁለቱም ግድ ነው የሰው ልጅ ተጣልቶ መቅረት የለበትም መታረቅ ግድ ነው። ደግሞ አብሮ ያለ ሰው የተጣላን ሰው ማስታረቅ ግዴታ ነበርና እኛ ሁላችንም አንድ ላይ ሆነን እነሱን ለማስታረቅ የምንችለውን ያክል አድርገናል። አላህ ያክብራችሁ ባልና ሚስት አክብረውን እሺ ብለዋል ተቀብለውናል። ስለዚህ ማለት ነው ሽምግልና ራሱ እሺ ብሎ መቀበል ይሄ ታላቅነት ነውና ዛሬ ወደ ቤቷ ትመለሳለች ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ጫልቱ ለመውለድ ደርሳለች። ኢንሻአላህ ምጥሽን ቀላል ያድርግልሽ ያጥሮፍ አትስማሽ እንደው ቀለል ያለ ህመም ብዙ ሳይሰማሽ እንድትወልድ ለሁላችንም ከልባችን እንመኝላታለን ማለት ነው። ኢንሻአላህ እንግዲህ ወይ ደግሞ ልጅ ሲመጣ የበለጠ ፍቅር የበለጠ ደስታ የበለጠ መተሳሰር ስለሚኖር ካሁን በኋላ አይጣሉም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ኢንሻአላህ። ስለዚህ ማለት ነው እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ የኔ ሐሳብ ይሄንን ይመስላል። ቡካዬም ትያለሽ? እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ጫልቱ ወደ ቤቷ ስለተመለሰች እና ደግሞ አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ በጣም ደስተኛ ነኝ ደስ ብሎኛል እና ጫልቱዬ በሰላም ተገላገይ እላለሁ። ማንገር ሁሉም ሰው ተሰውቷል። كان فكاتا يا دنم هنداتو رجعتني جرتني يا دا أوللي كفيرلي كهريالي كأنا علي سي جتشورا أنا علي سي قوتو يا بندن دنيا سمانو دي فما لأنه هريوني سي كنا كان قفا متنا بهدون رافع نموت سانيس أسمان يرو فيديو كنا لالتن دي فما قدام الراتها جتشا هنكو والبيتني واليام تاني يكنون نجنة في لأنه نمني نمتي مفتشو ملا ثاني في إن شاء الله وان دنيا هندقوني أستي جعلت في حجي يرو ولدت فينو ما تسكسني دقامو ولما كان دا ولتا يعني كسميو تكينير أرجع تللي كنا فكاتا نمني التيام نكنا قفا متي نمني هفيل لني جرا كدوف تجرو لني جرا كركون نتي أبدي مرني إيه قومت تجرا وروني سيامني نورا حفوف يا دا قبضر لي كجرا لبتني سواني بيكملي كنا دورتي يا أفتري لي ربي دفع مسني فاقول يا أفتري لي سني إيه قلت جرا جتشا وريه يا ممتني سنوي في بيتني هذا سبون تطلع في دجرة هدو قوتي كوبوفني تاود تجرا هذا سبون توجه نفط تجرتيه شو رجالتوني هذا سبون تطلع في دجرة أنكاني في هذا سبون تو يصير في الدتي نتي يادا كنا قولنا نجرنا تفكاتا وني أصلا وان شدو جرورة تفكاتو سنون دوان درا راكو بقبضني بجالت سوكتي كم تأكل ترتي كم تأكل ولا بني وان دكو بقبضوان تيفي واني كيس سني في بسنجرو أكسي كان كوبوفني تاني قلت جرات شورا نموني نموراسا نورا نموراسا تدفع نمني جنان تكو دفني مدورا نبيرنجينيا جرا دفني نيا فني بينه أكسيان كتومرا كوبي تاني نفعنا ترى Takana kofli mekis kisbi seki akaru ilke anani Sinan kofli mekis kisbi seki akaru ilke anani Nati asiki halala miti
askara dirra seki akaru ilke anani matani gatai fagatini ija todura seki akaru ilke anani atan tuturre arkate dabe ya donna jira seki akaru ilke anani ya donna halele chakana kofli mekis kisbi seki akaru ilke anani sinan kofli mekis kisbi seki akaru ilke anani ya donna halele chakana kofli mekis